Carla Camila Cabello Estrabao hi Kojimar Eastern Havana Cuba a March ni thum sangkhat zakwa songkwa pasari khan Alejandro Cabello le Sinio Cabello te inkara alo pianga anau panlai hian Havana le Mexico City ya te anpem ton chen thin kumnga ani in anunen Miami Florida a omhun anbeng bela apa in visa amu ve mai theilo wangin thasom pariat nuwa azom ve thei chawani anpem kwal chen chungchang hi sohin ahun lai khang kalo shelawa tuna chuan kanule pate tana har sadan tur kha kache thiam ve che kanu tana Havana kalsan har sadan tur kha kan chen omtenen kanin pu ema cholapiangin voksale kapi chum bule bin kan echin khopui thom rinoi noi zongjong nen khan kapala in a unaw pa palile afarnu chuan anule pate lunga na mun kalsan angai pha boka school ka kaldo na piangin thille kangin se achin na dor siam tu te ate te changa achian chaberber a seilen puite zongjong ne na kalsana Miami a hian engma alo mai changa bulchan that an thlangani ti in pop sugar interview na a soi chuakani Camila hian anunen US lama pem tura an kaldon ni ala sha chen thu asoya tinge kan bungra kan khungkhom tinge ni dang agin kapi hian mi kwa nge zo khoya nge kan kaldon ramji kan laya kanu men shilan chuan Disney wala kan kaldon kapa chu kan kalsana wanga fangmir tiatlek ani thengin kalasia ani ati Pachian rimrota ninge yang anu po in Cuba a alo zirto architect na Miami a chuan a mungal maya anu kum khatle achan vevela apa po in aron zom ve thagin anlo suang tua chin US a chuan chung ko mumal tak indin chovin Disney a po an swai thei tangi rengani Miami a an chen tira changin Camila hian music lam atui pui ngal le a zakzum hle ma se YMCA a boombox mangin azai china mi te lo pung khomin azai an ngai thachina ni anulama YouTube covers te chawa ama chuan alo ching ti ma se angai ang maching ani lo ti kan chianga hetianga alo ti chin hi zaile entertainment lama akong sel saktu alo ni rengani Camila hian video pakhat X Factor atana audio tips from One Direction chu amufu hlok maya mizak zum tak ni ma sela ahwai sen na zongjong som khomin audition nei ve turin ain bo sai chanta a anule pate chuan azam chena sadon ti shema sila kalpui anrem ti a anchung ko inang kalta a hei hi mi puima a azai voi khatna ani kumsom pangami Camila X Factor audition nei chungchang hi adanglam khop maya mi sangtam tak audition nei tura an kalawangin celebrity judge te pa a in lan tur chuan a hlomlomin producers te ma a anti chin ma support zela chen khat thlan chwa ani lain chen khat dang in tlarin an hun alo thlen hun an nga ka Camila po hi ni ni chung zet a in tlarve a huna thlen don che pa producers te chuan audition anei thei to don lo thule homai turin an lo shilta a aril ru ana ema api phei chu atap hialani Camila hian lulu chwain Simon Cowell stage atanga lo chuak chu atu ka audition nei ti sham turin alo ngen chiam maya ani po chuan lo rem ti ve in show a in lan ve thei ta ni first round zo a Camila hi X Factor atang chuan nol ani tatlat maya maseva nei thak tak mayin Simon Cowell chuan tumdan shang alo nei hlok mai first round atanga tla mei chepanga ti chu group pakhata da khomin achun zom ti le tani an group chu Camila Ellie Normani Dinale Laurente ania an group hi thatak le mabak nei eng tak tu ni ma sela pathum na chau ani phaka Simon Cowell bok lo lang le in an group ming Lailas Love You Like a Sister chu thak turin thuron ape a hengnula te hian an fans te nena an group ming tharpho a chanpui turin an ngena atopa Fifth Harmony ti an lo ni tani kumsang ni son pathuma Simon Cowell label Psycho Music nen contract an signa an lar chakhle a an single masaber Miss Moving On anti chwa nulo ka changin mi shat an hlo na sahle a Fifth Harmony a atelai hian chart toppers la chishang shang anneya Worth It Billboard chart som pahni na te Work From Home pali na te anni kumsang ni som Paruk Khan award shang shang andong boka American Music Award iHeart Radio Music Awards MTV Awards le People's Choice Awards te anni Camila hian abial patia an soiruk deu Shawn Mendes nen I Know What You Did Last Summer single anti chuak duna heta chang hian Fifth Harmony fans te an lau thong chana Camila hi an group thalak na a atil tlem tatel tela an nu reivak lawa Machine Gun Kelly nen lathar Bad Things anti chuak dun le a an group ke dar an nai chan ti asha the show an nei lak lo lain Camila hian stage a so san thu tawangin an tur nei tur tam tak cancel
pha ani boka Simon Cowell po Fifth Harmony malam huntur anzo na a chiang big lauti asia theya X Factor a Fifth Harmony performance masalama Judge Demi Lovato chuan Camila hi fakin ama chau chulang sar berle achian te po ama achanga injir turin asila a comment sa chang hian solo lamakal turin Camila hi alo in paisa in a hlotling don ani ti po asia lok thei to ani December ni som pakwa sang ni som Paruk Khan Fifth Harmony a Camila contract chu atop ta a he group hian Twitter a Camila chu anjinga atel ve to don lawani ti an puang chwaka Camila tel lawa an performance masabira anin karbo ruak a chalem lawani ti sha thei tak turin show an chantira an member pangana lem chu stage atanga the chwa ania an che dan hi amoi lovin a professional law in lo ti ve de wem tingi group a chwa sandu tingi ama chawa zai thanta a chanchu zalen taka omadua ahla achanga ama in pon chwa adu awangani independent interviewer Fifth Harmony tan hlaphwa ve adu thu asoi chu nol sak ani ti asoya ama ahlaphwa chanin Diplo Cashmere Catle Benny Blanco te atho puya a contracta solo career lam chiang taka injiak omlo ma se an group lam chuan chunzom to lo turin an ti a Camila hian group a tel rang chung chuan solo lamakal arem lo ti a chiang ta hle ani mi in ami mal nun kong zo ti zawatum la hin midangin an lo rem ti lo hi adik lawani ti in a soi nge nge Camila hian kumsang ni som pasari Khan a single Crying in the Club ati chuaka laphwa tu larzet sianen an thok duna hela hi a solo performance masaber ni turin sang ni som pasari Billboard Music Award ta asa a heta chang hian solo artist ni turin theina sang takani ti a fin fiambo Fifth Harmony at Swasan Nua a lotling hea Jailotea Billboard magazine cover at Suang Hala Fast and Furious Jack Heima Titsu J Balvin le Pitbull tenen an sahaw bokani he pop star hian solo artist anga ahun masaber chu Bruno Mars tour honsak chinin bul achana Instagrama Bruno Mars tour ka honsak chin tour hi ka phur tak zeta stage sira changin zantin mai ka thei ang to katam lowinjir ka tumang Bruno Mars hi vocalist musician entertainer le artist anga kanga isan ememani a show ka honsak thei tour hi kalomin ka phur to hle ani ti inasoi Camila hian he tour a hian a live debut I Have Questions ti chu a release nge ani henula hian la turin a hunram chang lo atum lo hle maya aron lar chwa channa chiang tak chu ahla Havana feat young thak ati chwa achangin ani Z100 interviewer Camila hian Havana hi ahla siam to zinga har saber ani thu asoya January tha achanga boy pui chanin September tha a azofel thei chawa a thorim na ra chu atel chiang hle ani Camila tan chuan boruak a tha chhautan hle maya October sang ni som pasari kha atan chuan thlapoi mo takani a kar karaoke Jo Jonas ni nan nei duna heta hian prom scene lem changin lalnu le lalpa angin anin lana company lar guest chuan an holiday campaign tan Camila hi an mangal boka ni pui in chaina shang shang ha in bikini le towel nen chauten na takina in lana tin ahlalar Havana chu a music video asiam boka video a hian a piana Cuba nun nomel takle ne so taka alam lai langin a release nuwa Havana hi khovela pakhat na ani chhawngal do ta iTunes a Billboard ta tin kumnga chunga mei chejinga pop song start pakhat na din mun lo rei theiber aron ni bokani President Louis Barack Obama hladu ber aron ni ta hial nge a alom vedu khopang le Camila ngei po hian makati ve hle ni ang Instagrama I om na huna chang khan ka au thom hi lo shepa kem khovel puma iTunes a Havana hi number 1 ani he caption hi voitam tak ka ziak tha achan chu lomwangin ka phur lu tuka mumal takin thil ka ngai to theilo ti in aposani Spotify a voimak ta duai zariat sumriat pariat stream ani a Camila hi mei chejinga hla stream tamber ani ngalbok Billboard Women and Music Breakthrough Artist of the Year Loman adongzui boka a solo album ming tour Camila ti apong chwak ngal bokani a album release ma pre-order chan thei nia a fans te single thar patni Never Be the Same le Real Friends akhilai zui sak bokani Camila stage performance apui chau thei le maya Madison Square Garden a jingle ball a chevel chu huknom takani he show a hian hemi ma kum hian Fifth Harmony angin an lo in lan to boka a thian hlui te chon engtin tak nga yang mo kumsang ni som pariat tir lama ama mingpu album chu a release ta a album minga hian a tira chuan The Healing, The Hearting, The Loving man atum zet na a Camila ti amang ta zoka hemi chungchang hi Instagram a soin
kaming nge man kadu na chanchu kanuna bung pakhat heta hian topa midang te thon thu mangin bula in chana chu top to in keima nge kein mu chuak to atiani kumsang ni som pariat chung hian loman tam takadonga arai ti velle album thar a release don ti thu vel athang kwal na samai boka Ariana Grande nen in chian thaber anlo ni bok nen atan chon kum chatakani Save the Children tan ambassador ani thar boka damdo ina naw pangdam lo to kwalin antan poisa toakin concert ta te a perform china Camila hian Never Be the Same tour chu Puerto Rico a chan boka heta changa a poisa mu chen khat hi Hurricane Maria relief fana a pe ani a single thar Consequences chu American Music Award ta sa in Hemizan hian AMA palizet adong nge ni Camila hian voi khatmai ni lo immigrants US PM lu tetan laphwa adu thu asoi china he thumal immigrants hi achalo zongin alang china mechenau pangte te helai muna local chak tak ma se du lo le nol nia insiate rilru tur ka ngai to angam lo ka music mangin fui phur le antan eng pek ka du ani miten American ngai to chuan keima hi min ngai to chuak thin se ka tu a eng nampo eng sa kwa po lo ni to chin ma se rim taka atho chuan adu thu sam a thing theini ti in a soi isoi tha e Camila chutiang che chona omme kani larna hi a thazong le danglam na thlen turin a man theiani kumsang ni som pakwa a Shawn Mendes nen an sakdun Senorita chu Billboard Hot 100 number 1 ni thei a single patni na ani a Europe ramshang shanga pakhat na din hun a hau bokani a studio album patni na Romance kha Billboard 200 chata pathum na din hun a thlengphak hian boka Canada a pheichuan pakhat na ania kumsang ni som hi pakhat ti chwa tur film Cinderella a Camila hi achangdon pe ngi a enpo achak to khop mai Camila la te hi music platforms shanga streams anina sahle a award shang Latin Grammy Awards patni American Music Awards pangale Billboard Music Awards pakhat dong to in Grammy nominations po voithum ngot amuto bokani Camila hi coach le writer Matthew Hazinen February sang ni som pariata changa June sang ni som pako inkar khan anin zuya tuna chon Canadian singer Shawn Mendes nen anin dei thunga anin kar hi lardu wanga indet mai ni in an soi china ma se hei hi Mendes chuan antik lawani ti asoyani mi in kar hi kanda soi pe hlam tak em ti hanti ve nge ma ila ahlim om velom le keni po in comment lama soi hole nak mayang o